Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka khar artarik mentabna jemang arajar arpho ka kurem jong menteri sarkar kani ke jela Meghalaya uba bantai doling do shibenta ka jingi shibenta lang bat ka sarkar banyakon persya ya ka jing sapriang uknyang jingpang COVID-19 kalahir seksnong thangsneng ban penpaulem ya ka mensi mirap jongka hakani ka sngi ka kong amanda pakenten kalalaj IT daki hand sanitizer ki muja sokti bat ki jing sop ya ka shintor baka khmon shaki nong thungsnong jong ka snong thangsneng kumjo shaki asha bat ki nong tre anganwadi Bat yakini kimar la sam haka jelang haka ba kinong punya snong dogane ka snong haka ni kasngi kidang sam ru ikimar bam sya kinong snong sya ki arspat li kilong ye Bila ini lembai kinong tikam kepada yang pak snong ka tahu kini bakumnong la pampunai hamtabe na kamta upop siliang usam siliang ubaduk kebarai toy ubai kindo jinge hamtam hani kapo kaba minta rega olevi kop kino sesno aba bisiap yo ne ka to sim da kamense kaba pidahon do kamense lese kalang kacing ai kabatang kendiap ni kenal ukar dek metba jom kacikim kijungi konflik ni ai be ya kino ki beram kam shisha ya kacira kata kadai kacip be na kalem tudi komisioner rekat nakabor kestik komiti jong komisioner ipada akwa menong hakane kapor hadir bagi yang kecil di negeri tabu kacik kepa jadi kilong ye ki bompat siapa cit hakane kaceka nganget kacik cit jong kirang pak cokadong kacik cit ke komiti cokadong kim cit ya ki badan ki badan kam yo kacik cit hendai ki cit sisa nak letak itu ki badan kam yo kacirap ki cit sisa ya itu ki badan kam yo dukau ki badan kam badyong ya kacik kamai lembah kacik kam cuki katkum kacik lah Baru iwe nila dan bertanah dan siap ya kini kecilnya. Ini dia belang di belak keloy dan kena di jom kecilnya rap jom ni iwe. Nama kecil lang prayo. Nindan dek kecilnya siap kecilnya kecil tunjuk. Bat nyindai bentek ben yanu. Ikan dia nama menyalang hane. Mengidat kecil yang kendu hangi, nama tahu kadang katakan lockdown, kendu kecil bangnya yo kali lagi. Day nama berudan kita uklam jimpang COVID kena. What shifting? What empty? Nama tiba yo pang COVID-19, mende bakin siap no, mla berlang kita, nyak. Tiba kelan kan jimpang, ilong ko jimpang flu. But ngimday benefit dead, yakitu kiba yo pang coronavirus. Ni kita diberikan apa karantin. Ni day ben long dibalik keluar ben yarap yaki. Ni day ben keren kau ni pet kuat. Day ni day ben keluar ben yarap. Ni aku play. Kita bersenang berpes. Di belala ben yarap. Belala ben sebentar. Kumno ben yarap itu diberiu berikan apa karantin. Kita kejengkut kukerdo ngam kuat ben setiap hapla lejong. Ya kita kejengkut kukerdo ngilang kuat ben ais ngobha ya pilang baro. Jadi dah kejengkut ku jong play. Dah kejeng ais ngobha jong play. Mengira bersama kini kejengkut ku syapi. Dau kau bat kini kita tongki mask, sanitizer, bat ki gloves, ya ki asya, bat ki agar badiru. Ikit bok ke kuyak. Bau ni kau. Kini kita bilang kejengkut ku do ya kayen sem ka jong pi. Ya ka senang ka kau. Kunjuk ya ki ku ki jong pi. Biniat peniat rai perempare. Peniat longha, peniat manha, peniat yo kamet topan. Kada ais longha itu, ndai ban itu. Keno kejing ais longha, kada ka babiang. Kada ka kejing ka pu na upre. But yan day ban kren kho yanu.
Nyimdi ban kan kwa ya no yano. Na kwa kan shuam ya ki kun samla ki jomni. Ne ya phi baro. Nyimdi ban long kita ki actress aktor na bangin ya biak phongrai ka social media ne ha. Dukan sya. Nyimdi ban biak phongrai ya no yano. Habagi biak phongrai ya no yano. Kamot kadan ke ai hapo jomni bangim so tanat ya rade imigran ben ya ite. Demi syifa ban syuai kuble ya baro. Tengok kuat ban ong ya piru. Kam tam lele bingin awan nakajat berrew tebleng na lor bingin la de ki kristal dengan trai ni de belong ki ba akar bah ka krin de kulit ba ni de belong ki badal akor dan burong. Dikhendian syua bangan syam ngakwa ban ya sam ya pi ini ijin mut kendian namar ba ladang am ya thu hang de ngaso sa aram ngakwa ban ya thu ya pi ba hakini ki porslap kendau syarwa jang ka surak kalong ka bajem pindayan ni akali inom ni akali ki khol samla ki jomni ki bania ki kali snobha watnya ki kali kam syarwa ya ka surak rong jong namar balai kala ban jem ka kendau bar kala ban hab bar kan koi shi ka jing mensa ka jing do e ya ka jing in jomni ing kwa ka ong ye piru ko we ba ndi ba ka kren temrai Habang pilih syabaru, snobha wat let syakal tu bakandau ko bajem. Namar laja, ngaliyam tayo hang tayo hamulin sisin. Di pina beri ba syarai belang syarai masih. Let syabar kam syarut tu bakandau bajem, bat uhab jalan syakwa. Di kini yang aku akan yaitu yaitu tukian lagi tuki. Kandau bajem hakini ki porslam. Namar kila ban syudu isni kita rik kejoni. Uniyo COVID katanay lok punta. Wat tin, wat syaking. Long ki bahusiar pada ladi sian kumno ben sumar ya ladi bat ki be ki bat khali ki joni